Ja sam zaista koristio sve vreme da pitam ljude, posetioce, umetnike, učesnike programa kako izgleda ovogodišnji salon u odnosu na ono što smo mi počeli pre 6 godina i svi imaju samo jednu, u suštini svi imaju svake godine jednu novu izjavu, to je da je svaki novi salon bolji od onog prethodnog, što zaista pre svega nama imponuje. S druge strane govori o tome da smo mi radili dobar posao i s treće strane govori o tome da je ovo potrebno Beogradu. Između dva salona, Studentski kulturni centar i Srećna galerija neprekidno doprinose razvoju devete umetnosti, afirmišu talente i uvode najmlađe crtače u magični svet stripa. Već 8 godina Srećna galerija radi zaista 90% svog izlagačkog programa strip, a inače, osim tog izlagačkog programa, mi imamo edukativni program koji se odvija kroz školu stripa Vlade Vesovića. Škola nosi naziv Đorđe Lobačev, što je opet tradicionalno nešto što je on počeo mnogo pre toga, njegovog dolaska u SKC. Dve radionice stripa, jedna za klasični strip koja ide opet nedeljom i jedna za alternativni strip koju vodi grupa Šlic. Zatim, na početku smo, dok smo imali dosta sredstava, se bavili i izdavaštvom. Postoje nekoliko knjiga i albuma koje smo izdali. Osim knjiga Aleksandra Zografa, ima tu u našem izdanju i nekoliko albuma mlađih autora, što je nama bila zaista prevashodna stvar da afirmišemo i na taj način njih. Znači, kroz edukativni, kroz program izlagački i imali smo, kažem, izdavački, vratit ćemo ponovo taj izdavački program sa jednim velikim festivalom. Ja mislim da je ovo centar stripa možda i u Srbiji. U izdanju Kulturnog centra Pančeva objavljena je monografija Zdravka Zupana, Vek stripa u Srbiji. Ovo kapitalno delo obuhvata razvoj stripa od preteča iz 19. veka, koji su objavljivali šale u slikama ili ilustrovane pesme u periodičnim listovima, od kojih je veliki broj uređivao Jovan Jovanović Zmaj. Preko Beogradske škole 30-ih, koja je bila jedan od centara evropskog stripa, zatim procvata izdavaštva 60-ih i 80-ih godina, do alternativne produkcije, koja je obeležila kraj 20. veka. Knjiga Vek stripa u Srbiji proistekla je iz izložbi i tekstova koje je Zdravko Zupan priređivao za Pančevački festival autorskog stripa GR prethodnih godina. Iz nemerljive posvećenosti, koja se jedino može nazvati ljubavlju prema stripu. Na 6. međunarodnom salonu stripa najviše publike privuklo je završno veče i predstavljanje dugometražnog animiranog filma Alekse Gajića Edith i ja, pionirskog projekta u domaćoj produkciji. Entuzijazam i profesionalizam mladih umetnika stripa i animacije podržali su Ministarstvo kulture i Glumačke zvezde. I ovaj projekat je u svom startu bio entuzijazam jednog broja ljudi sa mnom na čelu i jednostavno shvatio sam na početku da mora da se krene, kako to ljudi vole da kažu, na mišiće, da bi se uradio trailer kojim bi pokazali da smo sposobni da iznesemo tako jedan velik projekat na plećima i da će to jednog dana kad i bude gotovo izgledati kako treba. Producenti su prepoznali potencijal, a na konkursima na gradskom i republičkom nivou Edith i ja proglašen je projektom od nacionalnog značaja. Glasove animiranim junacima pozajmili su Petar Kralj, Seka Sabljić, Marija Karan, Nikola Đuričko i Nebojša Glogovac. Što se tiče estetike filma, tu sam sklopio recimo dve škole animacije, to su evropska i japanska. Kad kažem evropska, odnosi se na realne likove, znači nisu oni prepoznatljivi japanski
stilizovani likovi sa velikim očima, već su realistični, a iz japanske animacije sam preuzeo taj svedeni animacioni način, 12 frame-ova u sekundi i spajanje sa 3D animacijom i vektorskom animacijom. Žanr je malo ima i akcije, naučna fantastika, malo ima i drame, tako da u suštini kao i animaciona tehnika pomešan je i scenaristički pristup. Mislim da smo na jedan lep način uklopili ljudsku dramu sa jednim SF okruženjem, tako da smo se opredelili da našu priču smestimo u Beograd budućnosti. I zbog toga što jednostavno ne želim nijednim drugim gradom da se bavim, ako ne svojim rodnim gradom, a i zbog toga što sam primetio još od stripa Technotaste koji je izašao pre 8 godina da ljudi jako lepo reaguju na lokacije Beograda u nekom futurističkom novom ruhu.